And then so more paba Adom TV bedroom health tips eso na me share mo papa apo the way amadia to mo no fedodo and also ntina emma doctors nya wo abeka ma me frɛ wo mo ba no ti me da se faseda kase no ma endpoint ma me adwumako na da romanti ene nei enya titu ani tiru ene wo mudi nkomo wa pomudi mo nyame ayi Adom week yi mu nyina ene kofa by Dr. Duboaten na kasafa neuropathy mo achechire ma me ate ase ipedia na bibi twetwetwe no ne sa de na se wo nerves no ene ho ya to chima na ye hwe de kofa sa nerve damage and say neuropathy no e de ne ba dog ya na se me da se pa nti de ne kofa sa damage na ba me da se for the sake of omo amantie na wotwe enro ane no achi nyina no nti no ye kire mu se nerves no eye honimdua no akwa awa na se ye electrical wires wo honimdua no ho eno ne mani pa de se ni atenka eno no ne boa yen nti nerves ni bi wo yitirim an ne boa yen me kakai no ma wo de ni break down no ma kakai no wonte obi de bi wo ni ene be kan se optic nerve no so wo de no anya adwuma yi a wo hu ade a obi ko wo hu ade na ni guso pa ne ni mfrai eguso so wo hu no hwe na ni no obi hu kran so obi be hu ne black and white obi wa ne nerves na wo na so na break down ejo kasa break down no a o kasa je so tiem the cycle wi a o kasa wonte obi de won ketrama so eno nti wonte taste obi so de won hwenim ono so no se bi emma oka ade bon a wonte ade ehwamfo a ono so ente obi de won to ase enye be kan say sciatic nerves say di pare se wo na ne to ase twetwe no na ne sisiye ne ya bo so wo kwa na o balance bo te se ne nase nyina ye dududu ne sisi etutum te se kuru obi so de no eye sympathetic and parasympathetic nerves and the control hunamdua ni nyina bo so obi wo ha bo se na ananse kyeche no ne ho hyehye no bibi ne nam ne hunamdua nim ne ho twetwetwetwe no obi wo bo se ne kon achi na chiri nkase ne sisi ne honam nyina ye ne ya obi wo hu se bibi ne nam ne honam obi wo nya muscle pulse obi honam ba bi timi wo so ne nyina ana obi wo bo se ne nsem keka no ana ne hunamdua m keka no won nsem keka wa enye sika na babenya eye nerves no na e break down yes obi wo wati air condition na wo so wete nerves no and the boy with temperature na sa no mani nyina it nerves in the control hunamdua ni nyina the function of the nerves no is so much enti enoma ya na say no pa no stress ese nerves pa okay so we are too stressful ebia wo we ye da okay kana mani nyina bom traffic bia be bom ana wanya ba mane bi bo se honam hyehyew etoa so a e be break down on nerves no ensanom et nerves one time and you na bo so mo nom sapa no obi wo abo nse wo so ade mu a pen kora so wo san ne signature da bia wo san ti wono an signature da bia wo san no wati ento okop bank so ku iska dis wo tom print enso no wo krache ya de esa sen nerves pa ya diabetes so sugar e bro so a ene so sen nerves pa enti bibi o hebeka nsa hyperglycemia o sugar level no koso bebire no na ekin e nerves no so wemu nyina no obi was autoimmune deficiency diseases okay bibi ti say rheumatism arthritis na sa na mani nyina no etimi wikin say ni pada say ni wo nerves no enti wemu nyina no e ya ade a etimi say ade ye beka na say nerves ye kofa bibi ye fe ne say neuropathy e ba be so ye wuni pada say ni ya wutie no endpoint homeopathic clinic ye wo branches ni bebre obi okuma say Takrade Techiman Accra ye wo Spinter social signboard tema ye committee 22 ye obi wo branches bibi yade bi ya ha bia ye gusu ye free prostate scanning ene ye gusu a ye bibi ye fe say awo anase fertility scanning ye ni free yade bi ya ha bia frɛ endpoint ni ni nkomo number ni ye 0244 anopa yi frɛ ni nkomo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 Dr. Duboaten now turning kind of friend is CCA na wojina so twen na for checho ni memu ne condition bia wonti ase obebo watch na sabe ya saka ya ho 5 minutes na yento a neuropathy nkomo ya na wotwi mo ya ne Dr. Duboaten ahyase no mede afia amankwa tamaklo